Haga jingle kai Indian Premier League hapreng ke LSG Persia ke Mumbai Indians. Haba pai shang ne jingle kai ke LSG kala khurgan am job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Mumbai Indians dakat Arons. Bad haga ne jingle kai ke LSG kala tit nengkong bad kalala ban kamai hadu ars pa Lyrons. Bad ha pra wicket nak ki art over. Kan baga Mumbai Indians kalala ban kamai tang shis pa kentai Rons. Berhap sun weekend naki RP over. Berhaga naki cinga kai kapten jo ke Mumbai Indians Hardik Pandya ula khur hadu sun weekend. Haga cinga kai Serie A prengka Genoa Persia ke Udinese. Haga naki cinga kai ke Genoa kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Udinese da shigulanon. Bari haga naki shigul ya ban tap haga minit ke bah nyau peu nyau lengbau Sanoli. Haga jingle kai League 1 hapringa nice Persia ika Nantes haba pai shag ne jingle kai ka Nantes kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ika nice da ar lakaway. Haga jingle kai La Liga hapringa Rayo Vallecano Persia ika Espanyol. Haga ne jingle kai ka Espanyol kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Rayo Vallecano da Sau. Haga jingle kai Bundesliga hapringa Augsburg Persia ika Bayern Munich. Haga ne jingle kai ke Bayern Munich kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim me ka Augsburg dan lai la kaway ya gini gilai gol jo ke Bayern Munich le ban tap nengkom lengbau Musiala ya ka gol ka ba ar le ban tap lengbau Hurricane bar ya ka gol ka balai ka Bayern Munich kala ban tap lengba ka un gol jong ka Augsburg. Haga jingle kai Saudi Pro League hapreng ka Al Hilal Persia ka Al Nassr. Abo pai shag ne jingle kai ka ken hunile kai Cristiano Ronaldo ka Al Nassr kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim me ka Al Hilal da lai la kaway. Bar haga ne jingle kai Ronaldo le ban tap ar gol nagamta ka Al Nassr kada haga minit ka sau pnyau bar haga minit ka pra pra baleng bag ne jing job ka Al Nassr ka ne kerdan ga balai haga mi ya khen poin haga ba ka duna lai poin ya ka Al Hilal ban riu poin ya ka Al Ittihad ka badon haga kerdan ga beningkong haga mi ya khen poin.